Agus débor bheithe an saga Páircaigh críomh tránhóna don chluthe ceathrú canis na mún a gine Mionúr Corcaigh agus Mionúr Kerry. An Páirc fiachant nótáil ar fad tránhóna agus sin súla cruthe plea oscailte idir an rá iarn so. Gan dáit sé seo an chiad chluthe ag an rá iarn an sáim líana mar bíonn sé dacad ará chun sa hétig amach cuasaí idir Páirc tránhóna. Ach is féidir an súla chahabh an rá iarn inis agus tas nóid leis an iarn baile tránhóna agus iarn ré ó meithení. Sa chúl tá Billy Curtin agus Frank Hurley istíg mar lán cholaí. Is de lína le chúl tránhóna atá óran fólaí go déalaí an leasceaptéan agus taobh leis tá Trevor Kiley. An mthallár na Páirce tá Mark Hetherington agus Dara Clifford le chéile. Chun tusaigh tá Dara Sheedy seasta ar an nachad slaat tránhóna ag caithfh ibh héanaíag agus i lína láthnasach tá Dennis O'Mallane an leasceaptéan eile tá ge Corcaigh im líana Sean Coakley agus sa hún eile caithfh ibh chuig diag Gary Holland. Agus dus na cuairteoirí tránhóna agus ar an Wayne Quinlan tránhóna gan dát Wayne i gceannas imbliana don chiadúir agus cúpla bliain caiteige i gceannas ar fórna faoi ís Chiarí, faoi cuaigdiag agus faoi ceardiag Chiarí agus an céim tócha imbliana ige sé seo an chiadidir natá i mebacht amach chun Páirc ige. Sa chúl tá James Hoare ón engan agus lína anna láidir ar deirtalum sa lína le chúla ige Chiarí le Pádraig Moynihan, Cialan O'Shea agus Jamie Moynihan glan fleisce le chéile. Is ige ibhir a hochtatá captain an iarn Evan Boyle I mthallár na Páirce feil bailachúh tránhóna agus taobhlist Daniel Kirby na Stacaigh Trálaí. Chun tusaigh tá Sean O'Queen nó gailteachta ag caithfh ibhir a dóíag agus istíg tá Bertáin Séireach Paddy Lane dimar an nuair gan dát agus ferile ó cuman áistín de Stacaigh Stríg Trálaí Ronan Carroll fear chun súlaich méid ar deirtar lom. An rá banisteoir mar le bhí lutan san tránhóna Wayne Quinlan a gceannas ar Chiarí líana agus ré ó meithení atá gceannas ar Corcaigh agus sin nachmór régan is an so i Páircaigh chuomh an gcué an láidir na so tránhóna agus in tíon sé teachtamach bhí cúpla cabbáistíon san tránhóna go dísa agan na chaid glanta suas go mat agus inis an gcué teachtó taobh na lábh cléan so amach díreach crín díreach síos I Joe an clár híos san agus cíimi cén tiúncra bheith sin erigil he tránhóna an réiteoir an lehinneomh ó fortlár go gan dát ón marasí mthallár na Páirc inis sé nachmór ré chun túsa chur leis an cluthe ceathrú canis an so an rá ar nachmór régus an amachtamach an caint inis gan cúpla secondile caithfearn líor thóisteachas beag deireadh leis a caint cí an banisteoir Chiarí san seasta ar an taobh lína an so agus beag árán na bhíon inis agus ní fadhain tús an cluthe. Agus deire le árán na bhíonas ní fadhain inis an réiteoir an líorthódáin is á gáiltead san agus an fós Chiarí fós le chéile man san am cainteas á róhanrátain is á se an túsa chur leis an gluthesa Corcaigh gan bhar beag an is beag túslín ha mar fada híos an so ar an rá ar an agus bhfuil ha sé luite tam líon beag hinnig go mat san an lína lechúla haige Chiarí Pádraig Moynihan Cialan O'Shea agus Jamie Moynihan agus cúpla duine caint an so I Chiarí bhí ar rálan goil an lína sin anna láidir ar fad an tiúracha is doch I gimmertan san na carnívorí gan dát am líon is cúpla bán fachtaige cúpla dus na himdeoirí hagimmer ige Chiarí agus bhfuil ha mar fada is bhfuil ahrú díanach dianta ní dúirtar lín bhar go raibh an rá ar na meachtamachchan Páirce mar a bhí luite sa chlár agus hart le ar a fiscin gohfuil. Evan Boyle mthallár na Páirc san fearadimmer an bblion se caite gan dát bhí cluthe maithaige bhí suas an son méhénig fiochan im chusa Spórt lísin nó chuachmachchas a chréimhiad ach bhí cluthe maithaige fear an baile chuvid san im leor an na bhatha mthallár na Páirce an na chudaine a fáide ar sin Daniel Kirby taobh leis chomá do Corcaigh Mark Hetherington na Mumhan agus Dara Clifford fear ar óg agus ní fadhain inis is an líorthód caiteisteach ag an réiteoir an cluthe ceathrú canis an so Corcaigh a meachtar nun sí luanis an so sa chluithe cíimi céasachróg síos inis Gary Holland a meachtar nun sí right Corcaigh trasna na Páirce ní lecht in bháin fácha heistigh Corcaigh inis bhil sé sin bud thaneis go Chiarí níl fachtaige Clifford a rís is siar a reis a rís Corcaigh inis a mar faidan san ní lecht Roberta mé heisteach an san
Ige Corcaigh sa lína lá na sacha sé butar na go Kerryis big de go Kerry an roiige chorsísan sa fer ó Kerry nó a Hellenson Tomás Kennedy Páirc fer imiti glistúhil is Kerry well Maul Mac Sheeranson chiapas Henniger of Deshinson a Machon Keen Shane Clifford Traston na Parkin an Lon Holy Maxos na Parkin so Ben Murphy well Cheshire and so Erin Chlár and Suckland and Ra Erin a Vigimmer na Staki Gimlian agus Erin Mionúr an a Lauder so Shra and Son Gary Woder a Mach Raine Helen agus well Couple dinne ko gimmert sun kim Bertica gimmert na tusa het farla van lá na parke agus den van hier in sunt mar land Holy Ben Murphy is more made sin de na van Corcaigh Chaoimh Páirc Congrachten Davidine se ni lene teampeler pa ka sé macht hier piece bogale an farmore captain in there Evan Peile machter nun sig an dot selorg on kicks Aaron sun agus brunt again right torn lane of big chance get be Paddy lane ha togen de kick in the Aaron reached him lene shot we saw hogent and nurig is Paddy ish nach more Stoch a good sé crín díireach be sé nach mór da the cúig nor bheith sé atógant in countsa sé ca piece of fair sa spéir an sinister félum sa rá le go balle bhfuil goémór ag Kerry sa sa chéad le socha bhfuil ceirnú cúig frínta sa résa Paddy Lane is so cruú sísan sa ón dalamh í lach duine bháin fá istigh Kerry well Darren Cheshin rud a bháin le bhfuil muína cog a gur sé an countsa isteachán countsan bolt again hé sin an count fearras ra sé sin amach har sé lína stig gan ein strón échar íoch caiite Kerry an son an chiad scóraáil be Corcaigh sásta le sin Má dor Corcaigh Billy Curtin an countsan cruisís go tappa ige countsan tocha gara gan ein strón échar be Corcaigh ní sé taachtamach leis an líorthóid sa Land cholín san na gúsáidm roiig agus haris an taobh lína Frank Hurley Ní hé sin an cinenne is fear íon sé riamh agus fear a bháin sínta sanna go Kerry agus gortúachnis chu stachar sin be Paddy Lane ha sínta a dalamh cí míad an second a bháin céhíd son nuair a chaideo se Shelvin is Billy Curtin is Bert of Reshiga Corcaigh sa taobh na park sa Gro Daly is anna chodína rálam sa rimis an chléhí cúpla den hos an sos a bhosca Tráchtaire de caiint is bhí anna chodína a rágur imróid an na bhatha sé hé seo gosúlach méid se chun Gary Hollandan is fear ball an aspig Machon Keen agus meachtar is Corcaigh Garrett Cheadan sa ní chud Kerry droblód an sobas ha cúpla láh chu an áda ag an réitóid agus well rialan bun táiste brunta ag an réitóid agus an isbig well bhí seansaige Kerry scóraáiltar taobh bháin den Fork ha seansan isige Corcaigh scóraáiltan sa agus freigra a chuir sin sé bhid a héanaíag dar a siadi a bheith a hógant sa cíimi cadíana se go é láidir a séad an sa tránhóna Ba sé dacadid an countsa a gáilteisteach bhfuil a róhan diantaige cíimi dine sin brat bána mecht an áda mar han chéad scór fachta ag fearan na hatstad Corcaigh tránhóna dar a siadi an countsan fachtaige nach mar tíómatí caite sa chuid a glog Kerry húsáidin mó tapig leis go cumachsan agus well an scúbadór mar a glétar an ishéad sa chlusa an gláán an countsan suas gan éin dacrocht an échar aige siadi ríiste a gaidan so cúpla nimimiúir sa bhreisige Kerry caiise a gáid seán an cuoine go bríú nach roiige san Páirc taobh leis ga Kerry is bheith cuaramach sa Corcaigh tusna hé go má scór a bháin fachtacha ach well mar go ceis céim na tócad san aige se le bheith Kerry is caiise a fiochan chun Pádraig main hiníthe ach cílinn ó sé fear cíl chumín Nachtar nun sínis Kerry an Land Holy Bill Ben Murphy a cúpla báta har ri sos na park diantaige se chun fear lá na park Kerry agus tarcha siar well big a réitóir a tógant animate san ní hocaigh sé tócha sé gan second countsan chuisteach sa chúne Kerry fiochan dain séireach nó einsead chun cín Aaron Kerry imiti glistúhil ó iirecht anna bhá diantaige cosantóirí Corcaigh san se le bhá tar leis agus well bhí mar a caiinte me gro Daly hín sé anna bh ar fadan san an bhrú a chur tusa chu Kerry agus é sin countsan bud tar nation bád or meachtan Jo an countsa cai sé seo a bhachtant ceappa ségaribh kicks Aaron san agus an cinine sin diantaigh an réitóir chomá Cítún san David O'Leary fear baile an cholig an san agus sé díú ha sé anna ha sé seaca céim stochánach bhfuil sé listan sa chlár nó fórna sa sé gimmart hir an san mar scúbadóirge Corcaigh agus a gimmart stocha gunna na gíthe cai sé a méid san íanamh Tá bhfuil in na parkin is Corcaigh so chu síos pí níos beag níos fearr tense ar nun sínis spás meach so a láir sa a bhí héanaíag dar a siadi ríist cúpla leorthóid má fachtaige go dtí ar fiochan chun cín a Bert sa bhreisiar an sanna Kerry eile chuna sa hit sin amach bhfuil Berta go hir an mar cai go bhfuil den éigen séirige Corcaigh marsin a mó féin barc bhfuil sé aim sin sanna Corcaigh tá a meachtar nun sínis beag seans go scóir eile gáiltan sa ha dain séir sa spás mór grí oscailta suasan ach cosantóirí Kerry dealam go má an Berne sin a rúna ach bhí deis an sanna Corcaigh scóraáit agus beag deis eile cá hí leorthóid fachta an eis an sanna Evan Peile ach lag sé lá ar a leorthóid a dalamh agus dar a siadi is ná an spota cíanna for sé an chiad scóir an gluthe ráneámat am hin beag seans eile
Siadi sucker his shees. Chochas laat hem af on morde on Arkin and the Vishak up and on to him ha count alle fachte get. Tomás Mac ik Corcaigh so chesa. Mo could no think Lenish catted so half into fachte get Corcaigh goes na kick in the Sarah. He gemacht talking Kerry and nach bote galein straw necher and son Trevor Kylie macht and see Corcaigh so has a tossen he gemacht so. Gwchli Corcaigh and Theodore has a gimmer to hele tron on mo de bark is hecher sin marierocht of her Lorna Parkinson Mark Hedrington agus á Corcaigh tossen he los laster and so kai Kerry eve cormach Kerry me Garrett and son James Hormack Garrett Leis go amach san na cúlathe á lorug fachta harneise James inis fear dain í chúis ar sé trust in the park leis bhróig Kerry inis gaiste sele bháil is gaiste martín línta sa cúpla scóra háiltas cúpla íirecht a chahabhaisteachta Jo an bhád más féidir lá an an bhrú á teachtaige cúlathe Corcaigh rialan an táise úsáidig an réitóide agus well Kerry socrú síos inis písa beag tin se sus na parkin sa bhfuil líor háid amachtasteachchan sa ceanna le catteasteachchan sa a dain sé inis an sa de Corcaigh a Peile ar líor háid Peile leis go tógach an counsan chur sus sa spéirige bhfuil se chur a harris an dras ná níl an counsan chur ar fóríige í deis an sunna here Peile scóra háid do Kerry a chur ar fóríil an sunnaige It's a matter Joan Clehanna so he gemacht das talking again Mordorns and Billy Curtin. Trevor Kylie in Congracht and Dave Lina Cosentori here Shanish Kerry Hashan Lir Hudson in Dr. Right Horfack and Echer Kylie reached earlier Hudson so Congracht and Dave Lina couple Stappa Master Stachen so the handy Walish in the Stocha Tomás Kendi Robru on the road the Kerry Gro Daly and last captain Maxos na Park Shofaravon has Socrigama if the Henny Corcaigh Darashidi Kaffersule Achemad or Shin Mas sin gimmer go húntaach go dtí sa chléis a seach nómatí catad sa ó megin chiad bháda le fiscin tágan ur bh gáfrab an líor hóda tunní raibh ach an counsan chur a haris an trasná an sunnas Corcaigh fiach an gamahad sa chiad de nómatí a cead a scór fachta go Kerry drublód Cai Kerry níos fearrí an bheit sa Tá sé dúiseacht mar breigin chléis a mechtbá gus begin an dréige Corcaigh sa darna le caafar é sin ich mead a chomá Congracht an Dave Lina inis tevel in the park Shearer Raisha the Reach and so Kerry has had on the Val Max Western Park election or hoarded Craobh to Corcaigh has had the Bruce Wester he lens boss in Echer a cut trusting Isha Raisha and so Cunivandi and Tevlina Erdavella Shane Clifford Fawn Hill and Lownish and your hoarding Fidele Kerry English Lina Evision saw the Fiachan Kunkeen and Council Leshadon John Tevlina Boy Corcaigh show Asha Fachta gave it a Kuiganson Páirc Mine Far Unrav or Ed and Gamanson Lear Hots in the Hod Páirc Machter and Unsenish Congracht the Laura Hurtitsa and Fairlish Lear Hoda have a Shach Joe Paddy no Ron and the Shigis to get the Tussa here Fachtanish get Paddy Lane Farashtin the Stack Tour and Harashnish the mine here and expect chance to get Kerry score a hot Riff Hurricane Sini Dr. Red Torfack and Echer and the Freddy Sun Dustin Costentori at the Dylan Gohunta Harfad Big Dash again Daniel Kirby Nish score a hot Kaunele Kata Air for really get Kerry the hero of Deason, Lesha well, big chunker of son, Aaron score in Neda. Corcaigh Tusna and the Vatron Hona. Big Ray O'Mahony, Heasonsons, Ron Odi, Hoggy Himley and the Daniel Cronin, Eamon O'Connor, Dara O'Sullivan, August James Condon, well, Bed, Beshat Son on the hostel, Lesha Two saw, Kedda score, Fachtica, Najin, Judimle, Nain with Kate, Sochleha. With the Kuiganishan son, or on Foley. Maxos na Park is here, shot, potentially, last captain and Aaron. Ferry V Gimmert le Douglas and Mionúr as well in Counson Kyton again. Number Cush came in and turn about anish. I get Corcaigh so close so good so. Shin the end to Cush here right Kerry reached. Then no more nach more Kyton so. James Horan after John Lear Hoden son Counson or the Hinson again Kerry. If Fiachant and Fader Law Baron Egan to Huskelt and Summer Cosentori Corcaigh then of Gohunta her fads ham Fiachant or Tevel in the park and Nation Sogas are Bert Currier Sevreshin Sun McNeil Bert Falk Histig Cahed a Gwynne Bert Histig at Carrer Gwynne Bert well in Federation here of New York to more on score na son a Kerry Machtlesh Rainish about so was the park low big Shantanishiko Farahune Ronan Carl Shearer Raisha Douglas Hechershen and the Craobh to Cosentori Corcaigh the Dylan of Gohunta her fad good Jesus so Hohesa Gary Holland the Dylan of Mumhan son and Counson the Glana Soas August Rashad Soas in the park in Ishkalenstro Mark Hedrington Agrish the 40 Lorna Park Dara Clifford Hechershen Marlier Road Berna Goscut to Sohanish Sean O'Queen of Dylan of Mumhan son and Lava Laga Ershin Corcaigh reached Rashad Trust in the park at so Dara Clifford Congracht and Dave Lina Tevel in the park and so Sheedy Nish Machtestachen Gimmer or Imla Carnoga Farah Gimmer Margadisa Keelan O'Shea and Aklish Kai Keelan if he needs good da Hash Hadian Gama even in the Nish Dara Clifford if Yachan Kunkeen Kerry score fact to get Corcaigh Beshadana House to Gadisa so the Farinish earlier hold a couple score fact to cut Ashadana House to Lishin Tomás Mac on Immerted so Craobh Daly Nish
Nor féidirle lir hóda choristeach a bert fáca histigus ní léana sa bhreis fáca histigus a Kerry inis más féidirle Corcaigh an cheann na gáardún sa agus lir hóda chahabhteach Trevor Peile meachtar an sí an cosantóir Catty san ag Craobh Evans beag seansa nisicá an les captain Fear Douglas agus an countan agus héachar sin mar scór a le go dí sa Tránhóna Eba Sean Coakley Fear ha gimmertar imel na Carnóige Évid a cehar diagar a Rámige agus an scór le fachtaige Corcaigh go dí sa de gimmer cohúntach Ní le doubt cuaig scór nis fachtacha Hier gimmer kama. Kerry ka has dúiseachta inis an chluas an mechtmhatha. Sní bhí gin ar gáint an récha. Siar go chaim báta chain Kerry lir hód suastí lá na Páirc ten shed siar. Ní féidir éis sin íanamh. Trastan na Páirc dí tevel in na Páirc inis as a chialta lir hód a gaharú a teveh van grí tevele ach. Dí níos fear lir hód ri sósa lá agus rid eigentí eile a dhéanamh leis. Ríiste mo lá na Páirc is ní léon. Níléon fíor á ghearad sa thuige Kerry sa de mecht asmáil suas na Páirce. Corcaigh gan a hásta le seo. Gae té fíor dóibh, sní se de mecht an éon áit. Ríist tá bearna níos oscailte sa. Ge Kerry is féidir le socrú síos brod chuir leis a gaansan cíimi go sin na mechttáris an drasná na bhfuil ciad scór fachtagus na cuairtóirí tá. Jo me even inis díomh gan second bháin ha sé díreach casa timppla an san Daniel Kirby an chiad scór nach mór no matí dia Catige Kerry so chléthe sa sé fachtan sanna ge fearláin le Páirce Daniel Kirby bhí sé sinna testáil watha Kerry go brúnís fear inis an sochan lir hóda há tar náiseach fós ichar sin Ken Corcaigh suas na Páirce gal mór an stró fearláin le Parkinson Dara Clifford Shearer Raisha ifid a dóigeanson David O'Leary gimmert na coolathe a chaim ifid a dóigear a Rámige Kerry go brú an na chruig ach na mlí leach ní féidir éis sin íanamh ní hen bahas a bheith sa inis Bert fáca histiige Corcaigh inis más féidir le an broige chuir leis a gaansa an gae a fát níos láidir in sagus well ha a féchan síos an na bratachas hís sanna ahrú beag a Tráchtaire a gae Cíimi níos cad íana Corcaigh sa orán fólaí congrucht an Daimhlíne meag seans go scór a cháilt é dechar is stocha scór na cháilte seach sa bhádas an cíimi níos a brog chuir leis an gaansa gan bhil má hen sé seo haris an drasnáin ní dhéananig an bátas an é chuir ar fórílige ach well ha se de meach go James Hoare leis a gí camach inis sa Johnson tócha garige Ma féchan ken crotthag Kerry inis sin ar henseach chun cín ra tíir leis lir hód a rísin sa congrucht an Daimhlíne an count méid an dienta ní léon rá inis ge fear a chuún sa Shane Clifford ní léana chun cínige ra sé siar dienta go húntaach ar fadan sanna ge dar a siadi a dain sé an inis sa Mas féidir le Corcaigh socrú síos Dennis O'Mallán cad dhéananig Dennis en cosathag Dennis bhfuil citóga ge cíimi inis an count san na meachtarsteach an san ach chur ar fóríil an sanna ge lagíocht ge fear a chuúne Dennis O'Mallán bhí seansan sanna ge leis a citógus an lir hód bút ar neis go maithaige sa cí camachta teachta ríis Corcaigh stocha ha se de tuairtaí camachta chiaríoch ní Kerry déanamh mór an leis na se de teachtamach Jo lá na Páirc is caisin se timppla ní hen bhatha sé sin Lús a chur steach san nimmert inis ge Kerry sa a sé níos fear nó dhéansead sus na Páirce mar sin Dine bháin fáca histiige chun countin me meachtarsteach Jo an feartha fáca histiige an féidir pasal láimh hortan sa ní féidir brod chuir leis sin agus an tarna scór aimsí ge Kerry inis há se a dúiseachtan sa Paddy léin about san imidóir an a bhaid seo ó Austin de stack bhí sé gimmert in irig an dat sinna dríide me Jo nachmór an chiad chearú nachmór creachna hen sa sa chiad le Cicamach bútige Kerry go má dianta seánna chuoine san fearna go éachta é dianta go maithan sanna ge beag deisinisige Kerry leis a citóg lagíocht leis a citóg a baní ha an count san imime áris an drasnáin ge fear a chuúne Ronan Carla Kerry inis séocht an de máiste fada bhí dianta ge Corcaigh ar an chlár a scórat san cúig nómatí díag díreach caite cúig faointe chur a suasa chu ceidir faointe is gan ein scór fachtaige Kerry go dtí sa cúig a tí inis a aharú mórt inis té seachtaide an cúpla nómat Cicamach talking in Mádor, like Evan Boyle, Sustan Johnson, Bicharca Bachshin, Botig, Evan Boyle, Ach and Council Imihistach and Nishan saw, Kerry Drublord and Nishan saw, Fachtiga Sean Coakley, and Machis Lear Hord, Hashansiga score, Horton Council Maxus Spare, and Titchesha Gara, Hashesha Dine Sheriff and Mádor, Sus Lehor, and Council Botiga, James Horwell, Shansarvard and Nishan saw, on Pullable Titson, Vin Shanson again Kerry, and Diantigo Huntach and Son Will Neil, he kicks air Brunton son, well Vin Talega Kerry and Son, Vin Talish Mádor, James Hor. Gur bhfuiltin Council unfulla mar bicharta an lir hót an na háit nuair chuis seachan chiad bhauta ach bhín tála Kerry sons beag Wayne Quinlan sásta go maith gur chuigin Council ina hió
Rís de fada cén sá crottatha Kerry agus Corcaigh bí me go ní fada sin duna bháin Bertin is here ag Corcaigh sa nadidir cén fá nach bhfuil Kerry ar rithil ar hód inis tá sé métan dianta cum mar hána chud spás so fasta sa mohuid bark sos na Páirc lo Daniel Kirby for sin chiad scór de Kerry Tránhóna an councin catistach an áit dain séireach aige Peile léin cadíananig Peile an casa séisteach ar ige tóg ní hen bhasta casastach mar ní léin gáin éachar casastach ar an councin catahara sin drasnáin aige sin tarna scór a facht aige béchar clár a scór inis cúigi cehead há chluim a hat sa hagan Billy Curtin is socrú síos ní lí mór anráin is aige ha cibú tosa Kerry sáta suas Macht John Tavelina brog more meter correlation again the council again so slow and fact again Farahune Gary Holland Dente Mahanson again Mark Booted son again Kasha Shaw Hogan Will talking oh not me hart again Retor macht the calf sauce nearly hold and so we shed the hunter Gary Holland and son Action the real Evan Boyle is macht sauce and so Tavle Dara Clifford Kevo Hege shot so slay Boyle Don correlation Johnson go hunter father again Okay butcher reach Corcaigh a bocht until your hold a slach so Gary Holland a rí sele fachtige se chuúna farha dain séireach go dí sa sochla has a Mark Hedrington e macht timp na Páirc Craobh na fibena fachtige Dennis O'Malley sig sa chuúna Joe Coakley is a casa Coakley chesnis bun rosh in a vochtant Dorn Trasnan voskat sa antála Kerry a ríist Dente go again Bod Orenson vi sung sa drama son an carta fad again Ray Toad ní charcain agus kick Erika Brunton son well chuil presachar fad dianta ge costantóí here an glesin gaunsan agus an Mádód chomá James Hornier ven chartan éharge love a laga editus a histigit son vi sé mach síos ar lir hód hug sé sung so dram da agus kick Erika Brunta Corcaigh inisin sin híon díreach teis tachta machat so well vín tála Kerry cúpla nómata hin gur bhór Corcaigh an pulla ach big deisian inis a tsacha Sean Coakley last captain in Erin Kimi cadíana sé kick Erika inis Brunta Corcaigh an sotsa chéad le an councin chuir seach sa chóna go maige agus báde fachta gan faciige Corcaigh sung sa dram sung cín beag sa dram ní a bhéon gáin éachar leis agus ceanna le fachtaige Corcaigh inis héna cúig le náda cehead sin na 3,8 nómatí díag caite so ceann fachtaige Corcaigh an sun ceann anna as mar ní a bhéon gáin éachar leis be se anna hásta le sin is Kerry meachtar an sin is le nómíad an taction it so Siar a Kerry inis an so Dronós go díos aga Kerry sa chiad fehanómatí meach siar leis lir hód go chainbáta go múlin siad an nád go gahan an réiteoir isteach lir hód ten siad siar sin dronós é sin go díos sa chluthasad dianta go maithana sé Tomás Kennedy é dúiste hinis bí sa beag é fachtan sanna ge Walsh fear ématí glistúhil é ríist Tomás Kennedy meachtar an sí ra sé go dí fear a chúna bhfuil citóg ige cíhmí cadíananig Ronan Carlin is Ronan Carl leis citóg agus an councin cóchta stachan san go húnta chu fadaige agus toramachar an fachtas san mar an councin chuir a Harrison drasná ag éidir cúig diag an san de Kerry Ronan Carl bhí sé sin na tastáilmhatha Councin Bolta machan son well dianta go maithe Billy Curtin an sanna lir hód san na háid ra sé trasna na Páirc inis so Gro Daly last captain le hage Corcaigh go bliana nach siad na línte níos mó luas a bintle action Corcaigh or a henseach chun cín Frank Hurley mach síos a chuúna lán cholí hechan out gúil sé sin im hóid a Páirc Corcaigh tevel in the Páirc inis cadíana shed Kimi san Gro Evans far Kiel and son ATT sheer piece of beag Búd cosan tú thuirta inis don máide mar a báde fachting an faciige Corcaigh sa chéad le an sasún cín beag sa drám agus bhfuil kick Erika Brunta sé báte seachta líon tánaige Sean Coakley agus a rí Sean Coakley is é fnachta stígan tul imime le cearnóige se chun siadi fear hosnig an na bha sé imime machchas a gluthe le cúpla nómat as imime machchas a gluthe achas cum son mar an councin ar a Harris an dras nánaige well sin choramada imleir ma ten sé machchas a gluthe gur paiste beag agus gan éon stróhas go eile fachtaige den tíú ceanna inis fachtaige fear na had slaat ó nimmert é déanamh go maith a sé sa múl go bhfuil Corcaigh titim siarnar bíon cic amach ag Kerry Sean O'Queen inis a fiochan chun cín cadíananig Sean chu pastáibh chun seachan sunnaige Kerry amach chun cín a ríis gan caiise ru ag an déanana inis a dhéanamh Déanúor foca hir ag Corcaigh inis an sás be sé sásta le héanana sé go dtí náda cúig fé hinómatí díreach caite Níl mór an action titim hísan sannar Dave Lína Kerry róbhála meach an cín Tomás Kennedy inis stígal lá na Páirc sa cíimh de cúig an sa Pádraig main hin congracht an Dave Lína cén rá inis a bheith ag Kennedy meachta seach sa chúna ha Kerry an sa Níl ein cáir inis an sa ag main hin cadíana sé cha sé fiochan chun cín sé meachtar an sin sa anna bhrúid is tacht Mark Hedrington a cúpla slat gur fachtan san ag main hin leis a dasóg agus ha scór fachta ag Kerry a bhfuil tá an councin chu a Harris an drasnáin é sin
Well, Tílte go maithage, Páirc Moynihan, Rimad Diantan son aige. Fihin nómatí díreach catid sa, héna sé le náda sé. Billy Curtin na meach leis a gí cymachan ish. Címí cadíana sé, ra sé sal, óní raig, ra sé crín díreach sí sa lár. Bhín táile sé sé gaunsan, ní hé sin na bhí sí gan na cheanna ga achas cuma. Mark Hedrington and Markson. Agus rís na luasa chuir isteach san immer tige Corcaigh hasad níos tapúla na Kerry go chéanú le hasad a déanamh hasad níos tapúlaCí himí níos cad a héidir go machchan sa ha me fada Corcaigh Chaoimh se chúna fearile dain séireach sídi cúpla bulim anar frá meachta seachan san achas cumadúir a réitóir lena raig Oran Foley trastan iscadí Timothy Colnand an ciad bhauta tránhóna gohfuil animsan lúte a gcuine sa bhus go tráchtairta agus in is seach sa chúna grí fearile ha ciún goma Gary Holland ha sé gimmert is stocha suas na taimhlín sa tagan sé amach ón chúna Trevor Kylie-ish, Rish, Brunish, a Tráchtaire Kerry, Edilir Hod, Kai Corcaigh cross the team for piece of bog, August Dianta go Huntach go Mahanson, Ega Kerry by Páile Chivian, Achtor Cheg Rétor Graf Session, Ro Ram, Agus Capas Hanger of Session, piece of bog, Ro Yanson or Páile, Capas Hanger of Rod Madiant Son again, Ach Welch and Fair, Lesha Lutum Hudson and Rétor, Linkini Hardiant against the Fader Machta Garagont. Then he sheened Son again, Corcaigh Achas Kuma, and Shastanish. Fer taimhlíne ní ra bhrá chuméid líor hótan na hátar náis big muile beagán is rinne tá muil beag rin Trevor Kylie-ish cad dhéana se ní mór an rá aige Réitóir is meachta piúcar go chéanú beagad tá Trevor Kylie-ish cad dhéana se ra sé seach sa lár í tamlín beag go cuine ver líor hótan Liam Hórahin tras na ríist Corcaigh níos tapúla héachar seo fear sa bhreisin Matthew Hearn Gardrín se the cheanna tá beag sellh a sídi a seachtí Joe a Hearn inis a rudí gosclú suas an so bhfuil báidistí gan na cheanna inis go Corcaigh tá Cóclaí leis a dasóga báta sa cicéide go tóca leis a chitógaige agus scór fachta leis a dasógaige a ceanna inis go an fersa gimar cabá if the héniag agus if a cehardíag Corcaigh a déanamh scisar fad cosintúirí Kerry agus ní gan na harú dianta fós hí ar a déimhlíne Kerry crotaigen teleanamh a chuir seo hen na seachta náda sé Tínomatí fihid nach mór caite Na ríist Kerry cínse bhid sa ar is scáileán ha sé dasmáil nar a ghaintse de líor hód. Ní mór an crota chuir seach sa lúiseachta go Kerry go dtí sa Evan Bailenis cad dhéana se é fiochan chun cín. Dianta go maithe Bailinson bhí Strachanson agus buile mór teachtasteach ó Colnán achas cuma Bail fear mór láidir. Tomás Kennedy meachta seach sa lár. Bhí a cúig dia cínse bhid san ar a rám Ronan Carroll fel fear a bhístig sa chúne. Hen agus Peile, bhí gimmert a sig sa chúnach níl Peile fácha histig inis go Kerry, Aaron Kerry, a gimmert an sa chomá histig sa chún is Címanson, Páile imi histeach sa lín le lán sa chomá. Dianta go mahansan go Kerry, bro chuir leis an gaunsan tí sé seo garistig go méile bhád, ní léinistig go Kerry, so leis an mád organ ein strón éachar ná bheith sé hir, sa gádaína go baile, ní a bheith ein strón éachar an sanna an líor hót san na háit, ní a bhéna congruachta an daimhlíne mar a bhí Mohammed dit sa. Cúpla bile meachta Stachanson, níor bhéon gáin éachar le sin, agus a ríisteachar seo, an rásin butige Timothy Colnán is é fósa meachta raigad sa, é fósa teáil leis, bhfuil coscléige, cá sé scuile féig má hen sé seach sa chúna písa beag eile, agus an obair cruig dianta san aige, bhfuil líor hóitin a chur suas na Páirc ach creidúnta fear a chúin san Clifford de Kerry, Shane Clifford de Nilm go mahansan, bhfuil líor hóitin a hátar náis, raig Kerry trastan na Páirc inis a ríist an sa. Joe fear, a gimmert isting an lán chulaín san, bhí sé san cílín á sé, fear cíl chumín. Dianamh go mac líor hóna le bhach carta suas na Parkinson ige Baile a ríist Páile se fáil níor hóda sa pá Dianamh go maithan sa spás a cháilta mothid a barca dísa sa chluithe sa seo chúna inis fear a bhangúil Chaoimh de scór a háit mai hénte chun cín diad isteach inis a paiste sa chuid a barc ra sé leis a dasóg agus bhfuil bhí sé ráitiige hinné go raibh sé tógad a countsan bhí cosintúir Corcaigh a fáideid agus bhí sé san á carta gan ná carta fáideid chun bloc a chuir a gaunsan Corcaigh congras an daimhlíne Kylie inis brú teachtain is sa chuid Chidi Aganson, Kerry, Aaron Kerry, and Rhainish, the guard doing so, say, Fachta Durachan, is to Parky, Huimni, Father Winnabosh, the Stock of Mesha Hun to Darnala. Green Deed of Shachs of us go Tráchtaire, Besha Tachun. Tori here initiative him sheer. Come Ed go will score and so Ege Corking the Chaoimh about to go in chat Hun Keen come on going your shot score Egan Dad you have to go home to her father son Agus Hecharshin well we a kind of better score a leg good Tamilín go hin my Agana ahar inishigum amateur to counts in the Darashidi score on the asfacht and son again Agus if you can ediglog good normative if you hit cat ediglog Agus Kerry well you can lay a cut
En a hocht in náda sé ní dálan go méid an taobh lína hís an sun rá hásta níl hanimna chun sin lúte go fóla go mhain cuiline aha I mun manistíochta chéirí am líana na ránóirí há ar a daobh lína sunige cím David Heasman hís sun sémas ó dúda an dagan na cós gandát agus na ail ó mehanní feid an spá bhí leis na síinte de gáil cúpla bliain hís ar a daobh lína sun chomaige agus bhfuil ní bheits rá hásta leis chéad le chéirí róbháil le go chaanrad agus cínte bh ríiste go baile gur sé sin róbháil agus Corcaigh á sé dúistethe. Dar a Clifford defaulting counts on her nash. Nish, Shachun Shidi Nish, Chochslatamach on body, Tishin Gara, Achni Feder Veturtamach, Murhan, the Hiedla Kurashak again Versa, Edna Stat the Corcaigh, Hendo, Chi, Kahed, Keda score Fachtige, Hamakode, if it's a piece of pop here, or Romamach, Keda score Fachtige, I say Gimmert, Edna Stat is more made in. Big Tevlin, the Corcaigh, Big Ray Mahoney on the hostel shot. Hen hochlen ná de sé bhfuil bhí annach kaint rim se gluthe gur rád greibh Corcaigh agus tócha lágam líana gan níos seo ach ní tesin le fiscin go díos sa chluithe sa agus ar toil tevel den scial hí go cúpla duine kaint gur Kerry láidir há sé dóg is tócha for Kerry ach bhí cúpla duine rá gur me for an anna bhachas be dí sásta go maith is tócha ó cúige mún a bhuachtain agus cíhídí sin sun sé sin well leis is tócha na fianna se háróinna machchat sa ní bheith se a bhuachtain mór an sa chiad lehan sa le náda sé chun na sosa cágus há sé anna bháil a gúmpúna caide achas tócha me a harúar sin sa darna le ach gal well caafar a rá chomá an chiadúir riamh an gan sa a moidir bar de chéile ag such réamh agus caaféis sin ich meidir stigad a cheann chomá an counts an caite seachan san ag Kerry agus hála sin drasná an counts an well Fer a chuúna ríist úr san ní ha Peile a ríist tugann to kick in the tSaoir gan dat sin ben stolum sa in chéan cheanna há fachta an soige Kerry sa chluithe sa me meach siar na nótaí seachta nómatí fihid caited sa Mark Butty Mumhan san ag every shane san gro daily a ríist Corcaigh gumpúna caide ní stapúla na Kerry so san is right daily ríist sa bear na fachta gel your hod caite seachta sin ná pasta down séireach agus bertica meachta John na caide san a ché fachta ge mádor James Hoare gan einstro nis right Kerry nis tugant ru dagant it sa se chun ferachún Shane Clifford fána hin na leuna geo sé sell har national ríist it sa gan ein glúiseacht in nechar husan san again lína le husach Kerry túra go seasta nachile na chéile níl mór an glúiseacht a siúla có há se seasta sa faiste go nemrí an níidirad agus níos páhailt fer a bháinna bhí stocha meach timppla a lorg na lirthóideach a stopcur le sin le cúpla nómat siar a ra Kerry in is it sa sé sin tarlathe cúpla bát cílan á sé inis an son agus is stúr na himmer ra Kerry trasna Craobh Evans í tevel in the Páirc cíimi inis bhfuil éon rud an námdaigh níos Kerry agus well chá nómatí eile go dtí le hams cíimi cévéad eile a Jim Rosa an counts an caite seachcha Joe an chúna Peile inis Peile an a rein seach nar a rein sé sellh á bádistí gan na cheanna go Peile ra sé trasna leis a dorna sa há spás fachta ge Kerry an a hábháilta gan mádor an son agus ra sé sin amachta Joe da had a cúig agus anna chreidúnt an mádor Billy Curtin an a hábháil sa bháil an chiad scohan sunige bhín counts an amachta seachsa líon tán agus bheith cuma diffúder an scór so dar mechan counts an imi heisteach fech hen hocht le hen de seachta gunnis fech ahrú eile ar scialat so agus é fachta anna chorachan so é Corcaigh agus stochan gomig na sílte neidir me se de siúl fós ach be gáil am be te chodorchan sa darna le agus be iireachtain is da had a cúgi ge Kerry agus well an bádórim his was na Páirc James Hoare leis sé choin is be sé súl an counta a hált congrach go mad an máde hí míid is más féidir leis an counta a hált big brúed mar le haumadúdim linn hen hocht le ná de seacht cúpla cos céim siar tóca ag sé so cruúsí san is den bháin focaí stigin Kerry Os féidir leis an counta be se seo luachform a chunte a róhant leis san counta an bute seachan san agus cuman na mahasar sin an scór fachta gin mádor Mas an chur sin drasná aige sin tríidir me Joe le haimní len Spórt chur an láda fósan sa ar a daobh lína chun na nómatí ar rálinn Mas an fachta san aige bádor Kerry James Hoare fear Tangan í chúis ga doubt. Ní sin bádóir tevel in the Páirc Billy Curtin ní len kicking the tSaoir tóca ge Billy Curtin sa chléis a go dísa ach beidir meg a hrúar sin sa darna le na ríis. Nis sean sa ge Corcaigh rud aigen de hógan rimis le haim nach mar tucha nómatí díra catanis tucha second dele win sa chiad lehan sa bhfuil an counts an buttar na ge Kerry cíimi ce bhóigh rásan sa agus catú bheith láid an meach sí ar leor hódan son beag sean sa ge Kerry scór gáil hí tarach beagad son ní dúirtar réitóir fecin éair don chur lei sin bhfuil Kerry meachta seachad sa níl mar é glanta suas go maithe David O'Leary gan éon Dacrocht an nechrige O'Leary bheits an ná carta gan cartá sé dianta cúpla báta sa chluithe sa aige cúpla cos céim sa bhreis is bhain réitóir an íon ar na cos céim na tránhóna sé ceharú báta go dísa é sin diantaige ní léana istigí Kerry nómat a bháin sa bhreis le nimmarta sa an cútíh gorta heici míad féidir le Kerry scór gáil héanana hocht le nád a hocht be dís
Stocha sásta go más scóí eile háilt an council catteach ar imime le cearnáige ní ha an council me le sálar sa a jo an taobhile den bark an féidir le scór háilt sa don chur lei sin i bhí tíí Kerry socr síos leis a catóg ar an Kerry á cumar de friúla leis ar an scór leis na nádanna le héna hochta stocha Nuair Kerry meach róbhas a chéad leach beidir sásta go máí leach atar a chá scór Council Bultach tapig Corcaigh so a dorg scór eile chomá riimiis le ha mé bud tar neise Kerry a ríiste sa Congracht an Davidlín an féidir lolí roiide chahaisteach Dieanta go húnta go Peile an Council catteach John Cúna for se scóir cúpla nóma win bud ceanna le fachta gan íl an Council chur ar fóríil san an Carú Council chéad le chur ar fóríil a Kerry hí Shanson ige ar an Kerry ach well Níl spiúch aim sin éair aige bádóirnis bídí cortan na taachtamach leis a líorthód Kerry a chur bromór nis ar igi camachchan sa Council Bulta Garan sunnaige agus leis sin well fadóg le ham séte ag an réitóide sa é barcaí chuomh díidir nómatas tucha caite an saige sa chiad le well rá ar na meachtasteach ige le hamanis agus well ha mar fiochantanis a héna hocht le nád na agus well hosning Corcaigh anna bhar fad le nád cead gan ein scór fachta ge Kerry sa chluhesan people hog sé nómad rá nómatí diag ó Kerry an scór a háilt in Council na tacht ó Daniel Kirby Corcaigh déal go húntaach sa chiad cúpla nómad scór fachtan san chestí nómatí a ge farha anna bhar fad fer an nachad slat dar a sídi an cúpla scór anna jas fachta ge sin comá agus far eile seán Cóclí a scór das fachta ge sin leis gitóg agus leis an das óg agus kick Erika brunta ed chomá in Council Bart Stachseli an tanga maige Chesh sunk on Mádór Shigan sun agus níor bhéin gá leis an sunk sin in éair another ken sort stíle bheith ann sa darna le cíimiid cad a thuí amachchas na seomra festis beag ahrú éigen tige Kerry sa darna le ham cinnte de san Corcaigh beise san anna hásta ar sa gimmar a 16 ré agus héna hoch chur a sosa có fannig í lín is don darna le Corcaigh an sa se tasna he go mahan sa Gwchlí Corcaigh an chiadúr has gimmar le chéile tróna móide barcas héachar sin mar íirecht ó fear lána Parkinson Mark a chléis a 16 nómatí catsa ó megin chiadháide le fiscin tságan ur bhrá frab an líorthóide sun ní raibh ach an Council chur a haris an trasná an sun is Corcaigh fiochan go catihhagan sunna go Grád Evans big Shantanishico an les captain fear Douglas agus an Council agus héachar sin mar scór a le go dí sa tróna an is oscailte sa Kerry is féidir le socrú síos bro chu leis a Gaunson cíimi go sin amachtar sin drasná bhfuil bhfuil chéad scór fachta gas na cuatóirí tá Jo me stig kon Council me machtteach Jo an ferha fáca stig an féidir passal live hortan sa ní féidir bro correlation agus an tarna scór aim sé Kerry inis há se a dú Johnson catteach an átain séireach aige Peile léon cadíananig Peile an casa séisteach ar ige tóg ní hen bhasta casasteach mar ní léon gáin éair casasteach ar an Council catte Sean Cóclí las captain an irin Cíimiid cadíana sé cicéidir cinis brunta ar Corcaigh an sa chéad le an Council chur a 16 chúna go maige agus Kennedy meachtar an sí ra sé go dtí fear chúna bhfuil citógaige cíimiid cadíananig Ronan Carlin is Ronan Carl leis citóg agus an Council cóchta stachan san go húnta chu fad aige rimil le cearnáige se chun siadi fear hosnig an bha sé mé machsa gluthe le cúpla nómat a imime machsa gluthe achas cum san mar an Council ní chu a háris an dras an cíine sé meachtar an sín sa anna bhrúte se tacht Mark Hedrington a cúpla slat chu fachtan san aige main leis a dasóg agus a scór fachta Kerry will tá count inis a rudí gosclú suasan sa bhfuil bád stig na cheann inis Corcaigh sa Cóclí leis a dasóg about sa cicéidir tóca leis chitógaige agus scór fachta leis a dasógaige inis a rudí gosclú suasan sa bhfuil bád stig na cheann inis Corcaigh sa Cóclí leis a dasóg about sa cicéidir tóca leis chitógaige agus scór fachta leis a dasógaige bhfuil scóran sa ige Corcaigh na chaambáta go déon siad chun cín cumá an gnío siad scór éigen dá dianta go húnta ar fad san agus héachar sin well ví sa cainte sálar sa a Jo an taobhile den barc an féidir le scór sa don chur lei sin i bhí tíí Kerry socr síos leis a catóg ar an Kerry á cumar de friúla leis ar
Corcaigh an sá, has sé tosna hé go maithe an sá. Buachalí Corcaigh an chiadúr, has sé gimmert le chéile tráthnóna. Corcaigh an sá, has sé tosna hé go maithe an sá. Buachalí Corcaigh an chiadúr, has sé gimmert le chéile tráthnóna. Sa gimmert a Corcaigh tráthnóna. Ifid a héine an san dar sídi ha céad scór fachtaige sin agus ifid a cehardíag Seán Cóclaí báide agus tí faointe fachtaige sin agus is mór a méid sin a hógant ó mert a gimmert ifid a héine agus ifid a cehardíag de Corcaigh tráthnóna sá rud a bháin san stocha a Caithfidh Kerry a dhéanamh sa darna le. Má hasí an chluasa a bhchtint nástop a chur leis an mertachas san agus sin réganis don darna le hans agus a réitóireolah chun líor hóidecha habisteach an darna le gandát héana hocht le nádanna agus sin asúlann sa leis an darna le cíimiid inis cad a hétig amachchan sa agus céimh meachtasteach sa óta le cheanis Gláin bólte stachanson, Kerry lecht machta sem módíach, an Mark Leite Níl, Paddy Lane machta non sí stracha mór diantad son, Paddy Lane fósa machta stach, cúpla coscéim tócaige Paddy, agus a sá an son, agus, well, kick sér an son, Gaelton son, Corcaigh tachtamach. Sér áidir choríis, cíimiid inis, mag mór an luas a chur isteach an immertige Kerry sa darna le, hóg sé cúpla nómad watha socrú síos, Rís Corcaigh machta an a hapig. Door a chain shot shelf or on Foley nish and counts in Curstach and John Khoon in Sahage, Cóclaí bocht and counts on the wheel on Long Foley, well Murphy down of Gama, ach struck at the antige Murphy and son. Agus well, Shantige Cóclaí nish, Congrocht and Dave Rina Kihimi, nish K Hockage shot, be Tokisha a Henige bedit. Can now Corcaigh gimmert to Darnella, Leshahoe, Big Chunker more Egelhoe, Erigl Hessa. Cóclaí nish a Socrushis, Congrocht and Dave Rina, well, we are more meal to have some Heinch and counts up. Leshahoe. Agus in kitóg sin a chur an kicéirice sin isteach, well in counts an scuiltig ama, right sé seo trastan sa, ag cosantóri, Kerry mecht an áidir sa, ca sé a bheith curmach, sung sa drámat son, well vi kicéirice brunta, don rud cíanna sa chiad le, caigad réitór kick sér runna an son, don rud cíanna sa darna le, uirecht an líróid a hátar nasin sa, Kerry inis, well ca sé a bheith curmach, cílin ó sé, meach sus na Páirce, cúpla stracha dianta rís an son a réitór rá le na gurb, Jamie Moynihan, could darn chur leis sin ige Jamie, will rud ígas glúsus the Kerrynis and so Kirby meach sa stach and so Farrowstein the stack. Big William Kirby on a hostel leis sin. Daniel Kirby inis as well, and réitór meach am an cainte le ó an Foley, and then meach sa stach sa leabhar. Níl éon cárta bruntan san éid, ca for tic beag a chur an naic leis an enim. Bádóir a tacht suas na Páirce for sé ceanna na ias a chiad le, ach, well, stocha nach mór. Caig méad ar amach an bhád a stach sa choé. Brugmór mílteach again versa má Reinstein countsa. So Crushis inis so sa darna le gáin ómatí caite an ein scóra an fós héna hochtla nádanna James Hoare so Crushis. Caig a slat amach an máde, seach sa choé. Big Brugmór mílteach ar gaunsa má churntein countsa stacha a hón cur ar gaunsa na gaus sé crínige a sé nach mór crínige ach míála sé bátasan an counsa methe ar fóríl. Chur sé hón de staach sa cheansan ha cumas sa versa na kickan na séir sin a háit don áit na muid de Páirc agus rud mór sin na staach sa réide Kerry sa darna le. Kick amach tócan is go Corcaigh Billy Curtin meach sus na Páirce na hóáige fearlar na Páirce Peile san sung sa drang fachtan san ige. Evan Peile chur brog leis an gaunsan meach de staach leis an módíach sus leo caithfidh na cosantóirín count sa bhachtan mar hána chodíine hiaracha fachtaige ar órán Foley farhaim isteacha leabhar an réitóir agus tíchar an leis an animige Congrocht an Dave Lína colnéan inis Corcaigh meachtar non síos comadáin séar a chortha an féidir le Kerry titim siar fearlar na Páirce bhfuil cúpla cos céim tócan san ige Níl isteacha Joe Cóclaí an feardáin séarach ha me fiochan síos héanna tí fachta sa chiad leige farhaid anam skis cartistigad son caithfidh Kerry deanam níos fearr Murphy caite ar a dalamh Cóclaí inis Congrocht an Dave Lína sa agus an lína Derek tucha sé amach Timothy Colnan Kerry inis tá sé titim siar caithfidh Corcaigh bheith níos tapúla má han sí mo scóra háil tá bearna fachtacha fearlar na Páirce Dara Clifford isteach sa lár isteach a Joe Sheedy inis Big Sheedy meachta John Váde agus cúl fachtaige agus an counts an báta isteach sa líon tánaige há sé seo a gimmar go húntaach ar fad sa chluithe sa agus ha me meachta mun scíomh ríiste sa mar ha báidir fachtaige fear an nachat slát Sheedy an counts sin hen cúlas fear a híta sa an teachtan sa ar fad an counts an báta isteach sa líon tánaige agus anis dó a hocht le náda na caithfidh Kerry inis dúiseachtan sa ar an chluithe sa meachtara an báda sin beise sin cenúnach well ní bicharca mecha an báda fachtan sannacha ach bhí Kerry oscailte críndíireach síos a lár agus an níos se a driblód le dó a hocht le náda na nach mór cúigneomatí caite sa darna le agus well farabháin sínte Kerry himi céháin ag an second bháin ar a ró sé an dalamh
Well, then Haru, you know, we get Kerry go fall, came Wayne, Quinlan Heasonson, and I make them unkind Lesh na Cossentori. Faravon, have so an issue get Kerry's ni father win is toch na fair under the tachtaire and so. Well, fair Kerry, Carcalor, Jamie Moynihan, and Ishamachter, none sees, so reach Kerry, Max Shear, Lesh na pass in the love, a shot at Roval earlier hold, Evan Boyle, every Shanes and Keelan or Shavy, Sheen to Edda Dollar of Fault Core, Lisha Stolen, and High Páirc Congrucht and Déardaoin Cash at tachtaire reach is here shot, and a Craobh Corcaigh, and a Craobh. And Oberdiantica, Crottenson, Cossentori here in Sun, Hasha, there's an all Cartigan arm cart here in Sun, the Cossentori, the down go home to Harvad. So the Vonny Chafog on in or the Vefa and the Horn, so Gimmer to Hale, free Ish is gone in and stock of Vector Tussa, Kerry. Corcaigh, Gachni, Shane, Common saw, though Hochland Ordinary. Kerry Nisha Kurum and Summer, Regan Class or Waha. Even the Doyeg, Hogan to Machan so Sean, Queen attacked the Machas, even if Hichi attacked the Stach. Stephen Gannon found him the Launa attacked the Stach on Trévelin and so. Sean Queen or Hogan to Machan the Cup. Ski meeting Ken Haruele, Ayana Kerry and so. Kerry macht nun see, when it shall have Fachtenish and so, make Desher Skilish Stach and Son, Couple Sunk, Facht and Son, Titish earlier Hodis and Kinny Cartian again right out in the Moor in so. Kicks air brunt to Cossentori Corcaigh, so the Machtenish reached earlier Hodis so. So it's a law organized throw here for shot. I said down to me about the Tron Hall cut. Matthew Horner reached, August and Council, which I bought Harnashke, Corcaigh, Neil, Fachtenish and Saga Sunk and Son. He kicks air and Son, August and Tarna Sunk, Fachtige. I guess I shouldn't have a corner of Hanish, big a right order for Shin. So good far along the park here in ish, Sheedy Nish Gubber Craobh for Shan Bardishin. Well, big on the Khadina Fiachan Shear on Mardishin, Ham Kin to the Sun, Mar and Council bought it, Green Deer, Hashas Honiga, Count on a Yasser Fad. Here in ish children, they can deal even in the vision. So Paddy Lane, Falkish Tiger, Rimmel, the Carnogi, Cog is Bert Falkish Tiger Son, Faravon here, Edda Dalovitson, Sheente. Kasha da Haru Hershaw, Rachel Congrucht and Déardaoin, and so Jamie Moynihan, Cadianic Jamie Nish, Rachel Sosa Joe and Déardaoin, and Farad Honigastach and so couple second to win, which I should both turn Ashiga Cossentori, Corcaigh Neil, being Tala Kerry and son, Daniel Kirby, Agus Rish, Pass Lava, Ellis Gilted Saga Kerry, Nichel Den of Rova, say Dear Haratigum, I Fachter Harnashiga, Daniel Kirby Nish, I Mach Cheetah Law at Sagas, and well, couple of Bulana Rom, Fachten Sonic Kirby, Near Van Gaulishin and Echer. Big chance to get Kerry score a halt and Sagas Socrushis Darnala. We didn't Paddy Lane, so Crushis. Oh, Fachtige, Corcaigh Goodies, so Chlehsa. Oh, Hochland Ordinary, Lane Curbroglish, Johnson will go on Currer Johnson again. Brogro Mealtacher Shin will have brought ball at the Nordata, and he'll score. I'm Chessatarnala, again fair. Oh, give her to Shigenson, Austin the stack, Paddy Lane. Score Mark Fachten son again, on kicks here. Shach Nomatis, Chucha Catan, Lear Hudson, Mehemachawel, Ta, Batbon. The Northern son again right toward, and Kinney Carton son again. Déardaoin. I'm a fiachan there on Clara Horse and Son of Stolum School and score me Carton saw Déardaoin again. Do Hochland Nord, Henia, how horse or road, do Hochland Nord, they have Gumso. Give me the initial second and soccer operation. Here he Corlo saying the shots in the Paddy Lane and Ish, Chochslatama Homor and Council Crochash in the stick, Neil Dereleshler Hot so fall, a bit of a higher shin, Yannick. Billy Curtin in there go home to her father, down to Craobh out in Ishiga, which I didn't which I fact her Nashiga Kerry, Acharuel, Bill Boyger, Lear Hoder Rawson. Achan Council in Mehistachanson and Bodor, Nishin to the Dalovit so. And the will more on me Hartlesh, I shall have couple of notes there, Dalov. Nilena Haru Fachter and saw her Clara score, he's the son, Neil Factian to get and Farah Harder, Déardaoin, and Leshna Knappy go fall. Has ieder kaart te higgen. De Hochle, Norde de has ieder kaart te higgen. Kerry dan of onder de Ellen is het zo. Hier gaat achter sta. Páirc je tacht mag. Agus wel daar ook hier ver. Mooi wijn het zo'n achter sta. Kerry have stach coupled in is van Haru eigen de Gerken Crot noord. Wat eigen tellen have stach in een nimmert.
Cíce machchan is teachta mádor Billy Curtin ín te go húnta chufad an sun as Corcaigh is tí far igen deile chahabsteach chomá. Óíar ó Callahan hís an sun ar Dave Lína cí himí is gan second da. Te sin fachta ge Kerry is as well rud banús a sin. Nach sí ar agad Stephen Gannon. Nis fiúna da dhéanamh is ge Corcaigh go Gary Hollanda ó an well úna is rum go te seo hong de bacha. Far a bhí an chéad le gel versa. Na bhfuil gortú ag na chuirsteachard cí himíd. Ach well, cuma. Óíar ó Callahan amachta stachan is. Big chance aige. Rábhín sin úsáid an rá bhainisteoir, bhfuil banisteoir a bháin be seanna hásta le 2-8 ach níl dear fós leis a gluthesá. Mas féidir le Kerry dúiseocht éigeantí dhéanamh, le council bút ar neisige Kirby a rís níl. Corcaigh déanamh go maithan le go chainlir hóid chuige buirteá, congracht an Dave Lína bhfuil súnfachtan sannaá, níl. Fós amachtar aige sa fearláin na Páirc ifir na dar a Clifford danach chuir hóid fachta go dísa ge Timothy Colnain dúistin is sa darna le. Í sé ciúni háin sa hiad lechaid, déanamh go húntaach sa darna le, se chuúin ríistead, Corcaigh amachtar nun síbe, se lorgan bertain séireach gan dáta bhir héanaíag dar a sídi, agus i bhar a cehardí a cóclaí, bhfuil Mark fachtan sun, cí bh cearcamach sé sin léitan sun agin cosantóir, déanana sóma le, leis a cetóg agus háris a drasnáin, díri cháis an spotadóh leis a paint, stigad sun, agus scóir eile aimse cosnain, tarna count sa darna le, dóna éis le náide, an count san fachtan sun, go húntaach ar fad, agin fer a chuún in sun sin, stólim sin sin cíad scóir ha fachta go dísa sa chluithas aige. Achas cuma, Corcaigh déanamh go maith, se anna hásta le dóna go dtí náide de, Kerry is meachtar nun sí, an féidir le agin déile dhéanamh, trastan na Páirc a rís, bát a bháin le, a sé dianta ríiste có, ifir a fihe tí, Stephen Gannon, fána hen leána, luas a chur isteach san immert inisige, an cinnig cartíantaige, meach suas na Páirc, caffar a agin déile, a chrialtan sa darna leanrín ur níra sé gobar sí chiad le, cosant anna bhadiantaige Corcaigh go sa, ceapas hengar a sé sin, bug golóir, ach an cinnig an réiteoir diantan sa haige, Peile teachtamach an ceansa a thugann bí nadidir mé cheart é seo a thuirt an máideoracha é tóga go tapigad san. Réiteoir amachtam an cainte ríist an tSaoir, d éigean chur isteachaid a bhfuil. A sé caint le den éigean sig sa chluis an sa, an sé caint leis an berta há stignan mar chúil bhí tarach éigean tar siúla ge den néigean tar raibh. Cí míad cadéir go réiteoir it sa, Peile is a tuairtamach an sa, gur sé a thugant. A nummarcha ama an anime chur isteach sa leabhar is carta buí fachtan sun cíimiid é sin nadidir stólum sa gur trefh cailí a hán sun cíimiid nuair a casa sé timppla céhí ann. Peile is da hat slaat amach an bhar isteach sa chail láidir it sa hís é Barcaigh chuomh trán hóna. Peile leis sé deasóg agus well a sé seo a brea ábal a scór le a cháilteach níl ceann fachta an báta sa aige. Agus cíimiid is cé fuór carta buin sé fer a chúne, Matthew Horn a fuór an carta buí sin. Agus an council ísisiil tócaigh an mádor, cí amach anna as a fad agus ní féidiréis í anamh ní ráidir a fiochan deir chéile agus well má há rádáil mar kicks má há sé le fiscin san sanna gaibh mar bhí seans go Kerry machta stachan san bhí rudaí oscailthe suas den chiad báta trán hóna bhí seansan sanna go Kerry agus bhil carta buí eile níos bertá gimmart sig sa cúnaí is go Corcaigh trán hóna líam háirithe is tígad san sa chúna há carta buíige agus maitha sé ráta ag garta gom sé Matthew Horn há fachta há sé hísan san há carta buí fachta sin chomá se chun Jamie Moynihan agus siar ra Kerry is sé sin ráta míle báta tránhóna gom sa gorísa sa chluthesá éhre sé stúr na himra cílan ó sé ra sé trasnadí treibhil in na Páirc bhil sé sin chur háris an Dave Lína níl há se an cosantóirí Corcaigh rá go raibh fós Kerry fort ní se le fáilte an bearna néchar hiachar se mar cosantá Corcaigh déanamh go húnta chafad hísan san sa chosan tránhóna cúpla buile mór fachtan sun be mé an mádor teachtamach an é se thugant siar a ráise a ríist Kerry a James Hort teachtamach ach ní léana fiochan déid an dócha sé an ceansa mar chur sé brogan sun tamlí beag hen le chuige méidir sos na Páirce go éon stró in néchar agus bhfuil go sé an leorthir is so James Hort ach cha sé bheith cuaramach mar congrachtá dar a síí fará gimmar go más a chluthesá na builí meachtasteach go Corcaigh man é cóclaí há gimmar mo sun Lat galore will Sean Coakley and we give her to Mumhan the Park in the left in the van fuck you host to get Corcaigh so so nish don't let not today so Tomás Kennedy far Craobh ó Kerry nor hala é sin to the Dalvat son Reelan van Tashin who saw it again right or Gannon found the hin along the hill Orglin ach Shearer Reichad big dish in the lane score a halt and saw for session bullet trauma since Tomás Kennedy and son Dalv we could well carta be yellow bunting and right or nish nether Carta dove brunt and son again right tower the Asha Machta Machler Dave Lean and so well Ekama cap saying nach more on at son
Ach, well, cuma. Ba sé meachtamach agus sin é. Cíimí gana how hís sanna gan second of on. Be every cúige bhí san ní ha every na é dar Clifford well mór chailún té seo. Far bhí gomar go mas a chluhes a go dísa. Mór chailún is chance get Kerry is for they can tell you. Shane Clifford a hogan amach get Kerry. Ena obiog leach farn na go tachtasteach. Das ena a giscin de bark is chance nisige. Jún Corcaigh te bheith ergla hisa. If it fé na tachtasteach a Corcaigh cumad Mark O'Brien. If it dó hogan amach go far for an cartabísin Tamilín beag hen. Cinna cartent again one stíocht an sun cafar sin ra. Paddy Lane in is so crucial. And you're holding a Paddy Lane le denomati said Chilton on kicks there so hogant. Sin Lashley cheat and darna lahan so. Iron ball on the hosta. Don't le nod de. The score na Curaçao cup. Bra bodishin gone out and turn the bodishin well. Fiach kaffer fiach and cheer shin reached. Score on the Yasser father fod Paddy Lane in is shachsaray and go mach team in the park so and counts an aimshe hegesh and then turn the score shinilla a half to get Kerry so darna lama hashatski to she garten ni dolum go well. Ach well count the tachto kicks here at son. Agus shin fiachente nach mo cognomati da had catin so chu so Lashley cheat nach more. So tarna lag is Kerry in ishmach da shun broom more mealtach erige kamacha chabodor mahage Corcaigh Billy Curtin Raisha father and counts and catashich Stachajo score noch son Evan Boyle Federation Ianov Evan Boyle machter nun see da hat slata macha mod ken kinin is hastig in the countige pass law with green dire geschachsen not dein cherach shachun farachune ka Kerry Casa Kirby for she scored das hedla will count ele fachtige and counts and machter stach agus Harrison Drasnan agus Cora Harrison Drasnan gamahage farlar na parket son Kerry. Well, Kirby and Tarna count half to get. Agus Kerry is too shut to a piece of biog. Ham a fiach and donna and not do yagni more made in isha. You have all the Sunagor Tamilín, I should Congrucht and Davlina, and he come out on Mordor, Congrucht and Davlina, shin count on the Asser Fad, we should test all our dream roll in the so Gannon the Den of Gohunter Fadni, Fader Machir di Mordor. Gannon and Farahani gestartet Kerry, Kerry chased durch piece of biog, Rashad Frost and Daniel Kirby will account some butter national Corcaigh gemacht so na park Kerry so gal more on straw Nishan Bern Oscar to get Corcaigh Rashad so na park ke hastige ka Kim Coakley hasha shaster and nahat slot called Chidi mehe Schnen Bert hagemer kohun to Fado Farahun in Ishmalan a casa agus a mach team plat so couples in so fresh get Kerry inish ka Corcaigh they can tell it inish yana bet so am fiachn de sun darashidi he green die shaster line da hat Corcaigh vernachtlicher hort kun tachuge go travel in the Parkinson Corcaigh macht shaster goed en so en er kadastig in de chaun de Sean Coakley inish for session an goed bescored hier la so Garrett cheat initial so Corcaigh dem go hunter naar hench von Keen big dashike sheet inish echer sho nacht machen ze nimmert couple kosh came talking sonige sha han skilluler fad agus broy correlation gaunsonige ach an counsen corre for real go machen ach well Keen Chivenson und klasse acht agus en skille has a verso is fedle sho himmert card in the end out for son Machine Healy-ish. Machine Healy tachtasteach. Fair Ashti Husson son. Kerry Huege tachtasteach sa chune de. Aaron Kerry. He made in fair lesh couple score halt. So the tastal and isho Kerry and so gone out the tastal. She's in so of them here do gone out mar Aaron mar for nog. For no gone out dan hier doorsting hier she shot and hier door we wegen met hele mo de bark she groen in is de vechen kon keen kon ruchten de lean so zo'n fachte geven Peile so far more loaded I geven Peile count nog hard do kicks here and some die couple bulle row ram macht de schachs in de door to right hood right here is here le shot Jamie Moynihan will en cower Jamie Fargo will bound Gandau Kahashev Queen of Shin Gandau a couple in a game take Kerry Tronhona a vui Cornivurig and him Georgie Corcaigh or a vui he's in son of Woodera Gandau Jamie Moynihan Faravoni vi gimmert and son of Liana Lecution Broga every night and so Kirby will score fact to get Kirby Neil and Counson Cora Air for real and son again I guess Desh Kyle to get Kerry and Barnish in a Lidu Dona Len Nod do here go fall Bertella
Heamh suas an sunna Corcaigh beag cúpla duine teachta seach an bádór bídí cortain fiach an Craobh aige tá sé fáide meach garan sa ach Kerry denmh go má brú chud éid an council Spórt aige an council Spórt Kerry is am hol na park sa meachtar nunsaí cá sé meach níos tapúla mar hána chu dtíine titim siar ó sin hílí leis a dorn díanta go maith an cosantóir an san nach chuúnta fear a chuúna Matthew a Hearn hín se go húnta chu fad donnar chun leis an Gauntson Kerry si sa chuúna is cá sé teachtamach Gar sé siar písa beag. Ní léana in éair bhfuil duine bháin fáca thuas a Corcaigh go ha fiochan tí an sunna d éidir héine go ha fáca stíga chu dar sií ha go chéine eile tití siar cín si an sunna go baile ha go chéine an sun hir Corcaigh gus bud sé sin bud ar neise cíhíí cad héti go machchan sa tá Kerry bheith láidir amach sí ar leorthód déanta go maihan sunna éana ó beag líocht déanta go húntaach aige. Mar Kerry trasna rís na Páirc go chéin imdóid inis seachas an bádóir James Hoare Sheedy agus Farravon le hís an sunní se casta timp go fórní féidir an nifir a thuirtíh go chuin ile duine go sáta suas í tehil in na Páirc sus Kerry amachtanis siad an móise há meach saoil san áil Jamie Moynihan an féidir leis luas a chur seach san immert hí strachan sunní dúirt a réitóir faic se chuúna is a ríist ó beag líoch ra sé siar an sa Jo éidir sé san cílinn ó sé ra sé trastan na Páirc níos Kerry amach saoil san áil agus cosantóirí Corcaigh den go húntaach fad Cahatú anna chreidúnta thuirdómh má han se bheith fiochantar seach go baile meidir an gín se an picúidir fada go baile mar ha crot anna bhar fad an sa cosantóirí Corcaigh go rísas sucha sa agus ní féidir le Kerry amachta stachan éair se chuúna isad an féidir le Kerry scóraáil bud sé bút ar neisigus na cosantóirí a robrú anna chruig bhfuil mí míáú an son bhí sé meach síos ar a líorthód ní dólam go raibh mór an sa cinna sunna an réit torníar bhain níor súil faciíanana bhach an teód san ach inis an réitóirmeachta an caintear is ní dólam gur mór an san íireacht san a sé meach leis a carta buí a ríisthuis Ifir a fé cehead inis Corcaigh á heamh suas an seo James O'Leary inis bhil bhí cúpla duine a caintlumm sa riimiis an chluthe agus dúirtar gur bhfuil chunra ag an bharsa le 2 mún sa rugby agus é meachta gimar cad inis a gur tamilín beag sa a raibh sé gimar rugby cí hí inis chuna sa bheith aige ó run fálaí bhfuil creidúnta taobh lín a Corcaigh go chuin duine há carta buí feachta go dtí sa seachas Farravon ha go chuin duine eile tógad machacha ní siad a tógad déon seans James O'Leary catastachan sanna Corcaigh inis fear mór láidir inis James O'Leary ra sé sin mún teiceáil inis ha mí cinnta de san Dóna éinis le nád a dóí a cai Kerry se há duine amtí le dod sa chluhesa pedí léna sa crú síos fe far águr raibh Corcaigh gan a bhas a chluhesa chéchan inis ar scolar scór Dóna le nád a tídí a go fáil sé sin chur a thar se an bratbáin im hin nád a sanna na scór na bhfuil gan go leor sa darna le Corcaigh imi ciún ar chlár a scór Council Spórt amachchat sunna bóga Kerry se ríist well bhí sin gain séireach go má ní dúirt a réitóir an éair le sin sé go raibh kick sé ar sunnach ní dúirt se feic ba sé Kerry is an taobh lína an dar an taobh siú a chun an council hógan tapí cé há orgníil ar hóide be kick taobh lína há ní ha kick sé á hógan tú an cinine déanta an réitóir Is bhfuil luas á chur isteach san immert inis níos fearr ó Kerry inis níos fearr ó fear lár na Páirc agus a ríis ceann eile san be carta deargan is a teachtan sa a bhd stocha má leanón siad a raig leis na kick na séirasa na cartaí bí a chahabhamach an réitóir ní léon muile na cartaí sin a chahabhamach cartaí nóla go chahabhamach a timp na Páirce Ríistigh sa chuúna inis go sé teachtamach sa cúna ní go sé den scóir seach sa an áit san na muidir bar go an láidir ar fad ha sé fuór an sa tránna hí sa Corcaigh an dhéana me heúin dóna éile nád a tídiaag trasna raise Tomás Kennedy ó Kerry ó heile Tomás inis amachtar don sí da slat amach chomáid Jamie Moynihan bhfuil feice le siúla Kerry sa cha sé rud an déile dhéanamh léon an farsla dain séireach leis a dasó an chuir a gasan aige tí sé sin si go méile bhád an bádóir a teachtamach déanta go an bádóir tarcha ar sin sannaige an bádóir a síaltamach sísaid cé bhuaigh seo é fachta an cosantóir é lor kick séirsan ní dúirt a réitóir feic an éair haidí an dalamh é fachta ríistigh a cosantóirí Corcaigh ní se rudí a dúisteach sa chluhesa bhí mar titan le cholat sanna gur túpla nómad a Kerry is túistethe sa Corcaigh is túistethe seo chunéad congracht an daobh líne Dúpla cos céim sa bhreis tócad sanna an réitóir agus Kerry denmh go má
Dóna eile náda tíideag, Steach sa bhaine stóir is sátead san agus sún fachtaige bhain cuileann níos ar a daobhlína dú seo sé sin bhain í hén dibh lei sin agus ní deir sé sin feiclam a choléis sin ará fearanna as ar fad. Bhí sa gobar leis tamlín cúpla bliana ó hin agus bhí anna chreicear fad agin fearanna as bhfuil anna cheann caidige agus bhfuil ba sé sásta is mar ní leataraach dóna eile náda tíideag ba sé anna hásta lei sin. Caithfidh Kerry is teachta seach a ríiste chluthá, Bertísan san fós á héamh suas a chun eile caiith meachta Corcaigh céim duine há tucha steach acu, há tiúr go dísa, há Bertile le meachta acu, gus anna meachta man cainte, an cosóid caite bhaige duine bháinna tuna chaith meachta suí síos, an tasa chun isteachid. Bhí seansa go Kerry is cúpla ceanna le háilt, dóna náda tíideag réitóir meachta man cainte ríist, anna chun cainte go déanta gan réitóir agus isteach líon a ríiste Dara Clifford for sé carta dubhan san tamlín beag ó hin. Bhí sé sin gandát well for Kerry pasta scórálan san, chun teachta reiste chluthesa Cailún mór Dara Clifford fear a bhí mar go más a chiad le. Seansa go Kerry is líor hód grill crín díireach. Le seaca chuig, ceann san tócad san na có. Caithfidh Kerry ar dhégan is taxos léir dhégan de meachtar an tí luasach ar isteach is acu caithfidh siad scór a háilt ra siad siar an díomháil díanta chun ar a hen siad siar a gcónaí an na cosantóirí titim siar leis a dóg an ceann san crochta steachan san ach imethe ar fórí le stóil an go bhfuil agus bhfuil an cinis sin díanta go fear a déanamh mar cúil sigan san tránóna agus ceann san caiite go Kerry dóna náda tíideag cúig nómatí le dá sa chluthesa gan dát beag an rá ar na gimmart a ríist ar na bháinna meachta steach a gimmart is tócha an teachtain se chuún. I gine na fórna atá a cailúnta trán hóna go maitha cúpla eile cluthe ar siúl chomá na búirtóirí be cluthe níos éasca cosún. Bhí ní sin féidir le Kerry an treileh bháil tar neis Corcaigh gan a sucr nuair hen siad chun cín leis líor hód dóna náda tíideag fósan sa cúig nómatí le dal ar an óradórat sa gin Corcaigh meacht le luasan sa bearna fachtain is acu ifir cúig díag déanta go bhaid sa acu seo chun Corcaigh meachtar an sí an bheith seansa go scóir a cháil fear ha gimmar si sa chúna ha sídín is líor hódig a scíl agus clasíocht sa bharsta cúpla cosantóir caitiige ha sé déanta fanna tránónaige agus bud scóir eile fachtaige a imidóir anna bheit se hé seo Tá sé ag gimmar go húntaach tránóna ifir a héine agus ní féidir le Kerry faci anamh leis. Ní féidir le Kerry faci anamh leis. Tá sé ag gimmar go húntaach bád a fachtaige, úlach scór na fachtaige. Ba sé anna hástead meachta bhaile tránóna sa chár an cinnte de son. James Hoare tógnaí cic amach san róhapaí go dúirta réitóir. Johnson búirt amach leis a gara. Cíimín cad a hí go níos Kerry, well, dóide le náda tíideag an bearna sin fós oscailteige Corcaigh tíofaointe fós ach be gathúir sin go fóil há actually le teachtam cinnte do an gáirn a meachún an bua seo gáid congracht an daobhlín ar taobh in na Páirc is Kerry an féidir le róid a chahabh ní sé déanta tránóna go díos acu há sé do risúas na Páirc le go chéin le róid há sé róbháil mar titan Corcaigh siar agus gan éon stróbín se teasta hírán íoch go Kerry mis amach siar bóta bháin eile ra sé trasna rísin sa cílan ó sé fear híl chumín an san congrach amad a gileárne mar sé suas na Páirc congrach a rís Jamie Moynihan glán fleisce Nis se chun fardain séireach a sé hagim go mad Kerry ten se chun cínar a chain sé seleh agus sé fós amachta sa bhfuil éon cabhar techt plúchttan sanige cosantóirí Corcaigh ach bro chu leis an gaan sanige agus well Bhí fear agin de teachta sanna Tomás Kennedy chuir sé brogla sin ar a bhéon cabhar teachtaid imróí Kerry is a meach leis nílir hóid agus gan éana teachta fior dubh chun pas láimh chuir dóibh Caiisiad brúnis ar chur ar igi amachchan sa dóide náda tíideag Caige 7 nach mór caige 8 caite ar a glógad sa hagan. Which dhégan deile chahabhaisteach a Corcaigh chun Keith McCarthy a thuirta seacha gan second bháin bóideoir níos chun cinné anamh ra sé fada suas na Páirc sa bhfuil sé sin búirte chutá déanta go maithe cosantóirí Corcaigh so Cóclaí há sé seasta níos ar na had slát ní lech fear a bháin fácaistíige Corcaigh suas a Joe Cóclaí luas á húsáidige Cóclaí agus an neartta húsáidige well taíon sanna san taí áige hestócha fear a bhuaig roiine héan na mána Corcaigh na rig agus sa féil Anna éachta sin gandát a chlub. Harta buí bruntan son, again réiteoir de léanamh Morrissey an son. Cóclaí déanamh go maithe san tránhóna an leasceaptaíon, bhfuil fearil inis a teachta seachta Corcaigh tránhóna mar a bhí luaitn son, cúpla second gom, cúpla second hin, Keith McCarthy a teachta steach, Cíimíd inis go teachta bach. Ifir tíideag an son, Dennis O'Mallán, fear a fuór cúpla scór das. A Corcaigh cahabh den bháin inis a steach chomá. Kerry meachta man cainte hís san le Daniel Kirby. Cén scór a bhí an níos sé seo. Seasta crín díire chéile na had slát Cóclaí.
Cicéad can as chun doubt chiad le, Cicéad can gan feicas dócha. Achas cum son. An sgúil sé fé an spiocad so, a sé meach gara. Tá léna teachtamach chun é bharcáil in is á cúpla slát fachtan sanna gai leis a citógra, sé sin ar fóríil ham cinnta da. James Horan is a chur an bhróig síos chun an cicamach seo a hógant, ca sé meach gara, bud sé chun an cicamach a thuirta hiarí in is a darna lehan son níl. Ra sé congrucht an Dave Línit so. Saulan sa jo ifir fihe Caharanson Oshin Healy mach sosan son e fachtige Peile. Even Peile ca sé liorhoda cha have stach fi session dain sherach. Ní dúirt a réitor fac an éair an sun bi cheach amach session shetig at réitorach ní dúirt se fac. Ní féidir éis sin íanamh. Cinna mi cheach dentig an réitor at son. Far a bhain sínta a dalamh is go Kerry is ha sé droblód hís an sun Peile. Ní sé fiach an drofa han éair ach leanómid a taction agus a rís Tráchtaire eile diant son. An son bauta bhain eile. Go Cosntóirí Corcaigh agus well loch lenta Corcaigh an a hostal sin. Ach ar da bheile den fingin it son. Níl Kerry rá hostal sin cúpla stap mór mír chatta seachan sunna cup. Ha far a bhain sínta so. Peile tá stímbeg seasa van orda. Ach an physio rá leis fan hís an tú gortathe ach in a hasavan is. Níl mór an mí cheart leis má ha sé seasta sa ré. Congrucht an Dave Líne, ifir fihe Caharan son James O'Leary. Far Ella Evie gimmert le Douglas gan out in Nurig past over Craobh Jo har 40 club his and son Corcaigh far ha gimmer go toch Sean Corcaigh and Cosntóir Cartawege and which I macht the Lorgan turn the body and counts in Cora Harris on Drasna the well Tasha Cora Harris on Drasna again Agus Shane on scoring is stolum sa a hintig on wo and socky he made is called hitting back Agus kun ken couple no to Corcaigh great toward lesh ach but scoring is hintoige Mumhan sa stolum sa ba With a Heniag, Dara Sheedy, Agus Coakley with a cardiac, and Bertie Rinne on the master or Fadim, Bertie Gimmer Cahoot took the Horky Tron Agus near Van Fragger Necher, Ege Kerry or Shin. They said the Maxosna Park initial Lorig Bode, Jamie Moynihan, Gown Freshke, passed over Catastach and Son again, the Slap and the Machtastach, Craobh, Caffer Machis earlier Hod, the faded Shinny Yanov. The skill in the below Sachavi and the Lusardiga Gacha and Live, if he had Oshin Healy, Hogashil Hod in the egg. Corcaigh got a hostel on the Maxosna Park in Mark Hedrington. With Shella Factor on Ashton Sunnacog, Dante Gabahanson, again Peile, Lee High with a shake, Keelan O'Shea. Kerry macht the Lurg Bode, Cahash the Macht John Pod, and Yvonne Savreshiga had son Kirby macht the Stach, with chance to get down Kirby score a hot, Beg Tráchtaire and the Saham Kintada, August Tráchtaire Huntaloon, Beg Carter Dover Sach, need the Olim Gugura Shastach now Mached, when you're big every end vote attack the Macha station. Dafa, the Mefa, Edda Davlin and Sun the Corcaigh Befa on the hostel fad, Lesha Kinnison. Will Carter Dover Tacht, Himi Caderiga Rachod, Hakan the Von Brunta Godisa Sohe so good, he had Carter Bui, Atgama. Atgama, Frank Hurley. Though Henny Glen or the Chidiag, ni Father Winninish and Fadog down and saw every Hale, Rory O'Connell, Fair Nefian on the Tráchtaire. So Raitor macht fighted so Jamie Moynihan the Tráchtaire. Every Fay and Rory O'Connell, a Tráchtaire. Agus if it a hocht attack the macht the Corcaigh Mark Hedrington for a V team on the park of Fathers if it a Fay Adam Deneen for Kiel the Master gone out to Tráchtaire. Agus a stolum sa am a fechen cheese over the floor so it's on the Byro in new side gun but on made a small is fader le Tráchtaire so chwe sa that's how she iskits and Bostoch die titem. Green Agus and Bostoch the Tráchtaire Hele. He rode that in the stochas a tear so. The fiddle Kerry and your hoda halt her nashes body halt Cahashad or Dagan the Yanavinish, which other gobber crew go on Hun body halt need dolum go well. Slap more meal to Catastachanson again Oshin Healy Achas Comma, Reelan Von Toshton who saw again Raitor, Shohunin James O'Leary, James, if Yahan Kunkeen, Ken Rowahage, reached Corcaigh on Ashad on the Humport of her regard. Rashad Trassen saw Adam Deneen, Far Kiel the Matra, Han Shadirach Chesh Tráchtaire, Saugri Timothy Colnan, Faravon, Visha Kung the Massa Hiedla, Hana Darna Laugh acht again Varsa, Visha Gimmercahun to Havats Darna, Team in the Park is Stur in the Himera. Bert Fokke Histigen is slash at the oil, need Jay at the Stocha, and Bertin Morales has fair, and Mohoda Bark, Fokke Histige, Corcaigh Sohosa, Dara Sheedy, Sean Coakley, and Bertica Fokke Histige, Agus Cohenele took him Machaka. Hasha the Lorgan your Hodica Madanish, Shaska Chi, Hamafehan Cheese or Nordor Catitsa, though Henny ignored the cardiac and failed like Kerry and Bode Hot, need Dolum Gorfader, or how
Corcaigh gan chumpórdach líorthóid agus ra sé sus na Páirce más féidir le athú chur líorthóidsa be se de stig Timothy Connan agus Spásmór mílta fachtaige pas lábh cataisteachchan son a deisiige Ciaríonis na himróí a gáil siar más féidir le in éair ó líorí a chur brog leis an gaantaige agus é crin go agus an scóir sin i cintiú is stáilmsa go mbeidh an bua ag an balla Tránhóna an countan na tachta ó bhróig James O'Leary agus was stáilmsa benéad dearanis an réitór an Mumhan na Páirce an fadógas gan na mílige ach é a rálinn an son go mbeidh kick séirigin ach an bearna oscailte machanation sa dó íag le náide ceardíag na bádí sin ciniúnach for der bád bháin sa chiad le ceann an iasonc ón sputta Sean Coakley sé báte seachsalíon tánaige leis citóg hiríne sem meachtar an sín féidir scóir ag an deáid léna cabhan count an isteach hásaige bhfuil bád a tastáilmtha ach ní dólam sin joisiad ceann mar an chu daoine hir an sunnaige Corcaigh bhil sé fachta ar neisico te sí ar a líród a fachtain is go Kerry caiisiad ceanna chahabhaisteach se chuúna isiad lún beag sean chu ag an deáil ní dólam go méid an chu daoine hir gan éana fácistí go Kerry sa de fad tócaach san immert ó sin Healy ra sé trastan sa Ifir ifir hochtanson boutevan in the Kerry's trastness sheer city or hash on the match fan the Tránhóna on Bern Oscar to Machanish Kash Skile fake Raisha Stachenson is gonna stro glanta machagus na Cosantori a kick sér Gaelton nachas come stolumsa mar Curse they show or taken take as well I should mach garred well they mach garred agus cur for real agus well fi Páirc sa Chaoimh nachas come do iag ná de ceardiag big láile co Cúgneom is a fresh him here again Réitór initial so Dolum some big dead initially gone second of on kick him the tachto Billy Curtin Kihimi Kadiri on Réitór and Lenoshe Rag Faravon Sheenton ni Réitór a raw lumsa and saw Lesha Fadogson Ben Dere and saw a Barky Chaoimh agus an bua again Erden Bala agus come a sockama be hartum sa eshin a raw on Bernardo a do Yeglenor the Cardiag ach vider Kumport of Gamasa Hesa the Bochten Cliche Fuinte ege Almavon Sahesa agus an bua Kinte agus tílte ag an baile Tránhóna ní raibh Kerry má go leor Tránhóna caiise teachta ríist ha písa obair le déanamh acu don chiadbháta eile Corcaigh ha sé na náit mahanis agus an meachta 60 chiadbháta eile mar ifir é héan be se donna hástal sin agus well mi Richard na scórna na hapig díomh baile Berta hasamachas tócha do Corcaigh dar síri an na cúpla scór fachtaige gan dátan báda sin well bitsamachta baile fiochan siar ar Mádasan mar ceann anna jas fachtaige Green díirech is 60 chúnaige gan éon dearúd le luas agus scil agus íocht a bhí úsáide sa darna le fu sé annach chúpla scór agus annach lethe immerige agus taobh a 40 histiget son Sean Coakley on glass captain will ha roll last captain immer hit Tránhónaige mar bhí annach lethe fadige gimmert stiger imle Carnoige tachtamach gedín na hat slata gor cúpla nómat báde fachtige ó kicéidice agus annach chúpla scór leis citóg agus canna leis dasóg be sé sásta go meile sin taobh in na Páirce dos well na cuairteoirí Tránhónaige Páirc Chaoimh is stocha go meise díach amachta bhaile mar bhí anna cúpla rodráte gur iarn maithacha níl deir le fós is féidir le tachta raisiríist an tachtan sechuún ach be ober le déanamh chu níosimo Páirc treála bhí Faravon is stocha Daniel Kirby Austin de Stack bhí chluim haige siúd ó Ciarín ó Rahellinson an Faravon ifir a héanaíocht Tomás Kennedy bhí chluim haige sin chomá agus Paddy léanastig fu sin na scórna nuair bhí seansaige ach tucha sé a ríis beag seansaile co Beg Chantelige, Kerry, Tráchtaire, Boutevanelle, ach sin, on mede ha winnet so a Páirc Chaoimh Tránhóna, siad Corcaigh ha boch of Tránhóna, Corcaigh do I Kerry, ná de ceardiag, gur míle maithe go fadige baile. Corcaigh an sa, ha sé tasna hé go maithan sa, Buchlí Corcaigh an chiadúr ha sé gimmert le chéile Tránhóna, mohad a Páirc is héachar sin mar iirecht, ó fear lárna Páircinson, Mark has a way so shack no mati cut it so on making here water le fish into sagen or if half wrapped in your hood sunny rev ach and counts Coraharish on Trasnan and son is Corcaigh if you can come out cut away and son get Grod Evans big chance in Ishiko on last captain Far Douglas agus and counts and agus heachar shin mar score a leg at Isa Tránhóna and initial skill to so get Kerry's federal soccer she's broke Correlish Johnson Kimi which I should have Machtarish and Trasnan will he score fact against the court Tori ta Jo me stiegen kon counsen me macht der Stache Jo und Farah Focke stiegen feder passel live horten so nie faded bro correlation agus an tarna score I'm sure you Kerryinish ha shall do chansen kat Stache not dein cherige Paddy Lane Kadianik Paddy und Kasse Stache getog nie hen was der Kasse Stach man Lane gar necher Kasse Stach an counsen kat Sean Coakley last captain in there
Cíimiad cadíanana sé Kerry cinis brunta Corcaigh an sa chéad le an councin chuir seach sa chúna go maige agus Kennedy meachtar non sí ra sé go dtí fear a chúna bhfuil citógaige Cíimiad cadíananig Ronan Carlinis Ronan Carl leis citóg agus an councin cóchta stachan san go húnta chu fadaige rimil le cearnóige se chun siadi fear a hosnig an na bha sé mé machchas a gluthe le cúpla nómat as imine machchas a gluthe achas cum son mar an councin chu a háris an dras an cíine sé meachtar non sí so an rúte sé Tráchtaire Mark Hedrington a cúpla slat gur fachtan san ige mainin leis a dasóg agus a scór fachtaige Kerry bhfuil tá an countaninis a rudí gosclú suasan so bhfuil báidistí an na cheanninis ige Corcaigh sa Cóclaí leis a dasóg abáta so Kerry tóca leis a chitógaige agus scór fachta leis a dasógaige Ninis a rudí gosclú suasan so bhfuil báidistí an na cheanninis ige Corcaigh sa Cóclaí leis a dasóg abáta so Kerry tóca leis a chitógaige agus scór fachta leis a dasógaige bhfuil scóran so ige Corcaigh na chainbáta go déon siad chun cín cumán go gneoisiad scór ag an dád iad go húnta ar fadad san agus héachar sin well ví sa cainte sálar so a jo an taobhile den barc an féidir le scór sa don chur leis sin i bhfuil tíí Kerry socr síos leis a citóg ar an Kerry a cumar de frú a scór háil tá bearna fachtacha fearlár na Páirc Dara Clifford is seachsalár is seach a Jo Sheedínis beag Sheedí meachta John Váde agus cóil fachtaige í bhar cehardíí Cóclaí bhfuil Mark fachtan son bhí ceachach sé sin léitan son agin cosantóir déana ó le leis a citóg agus háris a drasnáin díre háris an sport ná dain séireach se chun fear a chúna ga Kerry casa Kirby for sé scór deasa chéad le bhfuil ceanna le fachtaige an cean sanna meachta steach agus háris an drasnáin scíl agus clasíocht sa bharsta cúpla cosantóir catiige ha sé denta fanna trónóige agus bhfuil scóir eile fachtaige a Mionúr anna bheit sé seo Mionúr ha gimar go húntaach Seán Cóclaí an cosantóir catiige an bhfuil sé meachta lora an tarna báde an councin chura háris an drasnáin bhfuil tá sé chura háris an drasnáin Mionúrí a gháil siar más féidir le an éair ólíorí a chur brog leis an gaantaige agus é crin go agus an scóir sin i cintiú is dálumsa go mbeidh an bua ag an